Iz Miljevine Ičirla Ščetnić. Ostalo je još u mom selu 4. Ko zna hoće li spasti iko. U Jabuku, iz Jabuke evo ovdje. Patnjom, evo ima koliko ima hefta. 12. dan kako smo, evo još smo ovdje. I dokle će biti ne znam. Pogoreli, sine. Pogoreli, granate pucale, tako će nam na nas kaj pobjede. Eto, to nas je načiralo. Komšije, Boga mi sve nas popali, poštali. 3 mjeseca ne znam gdje mi je šćerka, gdje su mi 2 sina i 3 unučadi i zet i ništa više ne znam. Gledala sam kako pale, kako su naišli, ja sam se desila tog momenta. Na moje selo palo za jedan dan 30 granata. Plus gore šuma, ko Bjelašnici, to se zove Hotka. Tu je narod izbjegao većinom, tamo su padali granate, tamo su ginuli po šatorima, mislim pokrili se od kiše. 3 su žene poginule, majka i šćerka, na jedan put kad je palo. Ja, 2 šćerke, majka i 2 šćerke. Jedno jutro oko 8 sati su Pero Elez, Vuković, Zeko i taksista Iso Čeradović, ne znam ime, četnika, opkolili nas i u mene su rođaka zaklali Ševka Nezirevića, onda Safeta Nezirevića i jednu curu Čustović iz Crneta, kako ne vidim, Ajra. A mene su gonili 2 sata da me ufate, evo vidiš imam ovdje rane, sve pantole zoljama spalile. Onda su sve gdje su ufatili koga spalili, zaklali i onda su nas dalje prema Crnoj rijeci gonili i evo dole smo stigli. Gledali smo napad koji su oni izveli, rušeći sve pred sobom, paleći, ubijajući starce, nemoćne. Od sela Jasenova preko Mrđanovića, Komara, Izbješna ovamo, Dobromanovića, gore Kljuna. U našem selu je zapaljeno tog dana, su zapaljene kuće, nijedna nije ostala do posljednjeg. Pojedini 2 ljudi su pobjegli i nas 4, što nas je spasio jedan čovjek koga ne smijem reći ime, zbog njihovih mještana. Ubili su 5 ljudi, ubili su Hankiju Duraković, Almasu, moju strinu Podrug, Muja Bašića, njegovu ženu i ubili su još jednu ženu staru Iš Podrug. To što je bilo staraca i slijepije, što nije moglo, to je pogoralo, po kućama pobilo, prije su bili, zašli su prije, ubijali starce, klali stare žene, ono što nije moglo izvesti, to je platilo glavom dole. Kad su došli, već u Izbišnu uljegli, sve su popalili, što su živo ufatili, to su sve pobili i čak žive ljude u vatre bacali.